paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Ay, makapakatawa. Ay. Yan niya, Maray. Iba Ay. ang tikat katawa. Tagkatawa kami mo't ka ni Marikwanang. Makapakatawa nga raw da. Ay, bayamon Maribanang. No kayat na nga agkatawa nga agmaymaysa. Istorya mo't akada kami. No anya tikat katawaam. Da nga rod kayat nga istoryaan. Sige, agkatawa ka lang ditang agmaymaysa. Ag-istorya kami ka ni Maribanang. Sige, Maribanang, ag-istorya ka man mo't iti makapakatawa. Kastoy na. Ay, kasanungay ang makaistorya ak, Marikwanang. Rugyak pa lang ti agsaong ang agkat katawan ni Marituyan. Ay, sabay pigsaan namot nga rod, ay, makatitilang. Ay, marurudak iti dayjay atuyang. An naman ang tiinaramid na ka, tamarurod ka. Ay, awan mo't kit di ngam kumanatawa nga men. Di mo pa'y kayat naragsak. Di namot nga rod ibaga no anya tikat katawaan na. Ada siguro secret na. Ay, pinanawak ijay tersena ni Marikwanang nga agkat katawa. Ay, maumak at talaga. Gusto na, Maritulang. Katawa ka mula katawan. Na. Ay, nay, ayan nan ngay ni Maribanang. Di mo nadlaw, apimanaw. Pimanawan? Katawa kan tumot nga may nakatawa. Ay, anya ti orasan maray. Maluman oras ti panagluluto itan. Ay, malamgaya man. Di mo nadlaw ti oras? Agawidak nga rudin maray. Agsubli at tumanang ninton bigat. Apay kumangag subli ka. Ay, kat kasi ti sigod No, may kalaang agkatawa dito tersinak. Uray saan kan nga agsubsublay. Kunaking ka nga, gawid ka adagos to, may kaagluto. Kay nagawidak mo tinadagaws. Mano nga oras ka na pan nakiin istorya ka dagiti ko kumarem. Nakiin istorya, kaya mo napana lang nagkatkatawa. Anya? Ha? Ayun na yan. Kasta unay ti apal kanya dagiti ko kumaray. Damag daadabag noan niya ti katkatawa. Ay kit ore asino mo't talagang agdamag da no nya tikat katawaam. Jakim bagbaga aging gaan narurod na kanya. Anya ay ang amin tikat katawaam. May saka mo. Kaya't mo matamamuan. Ibagamaon. Nya tikat katawaam. Masapul ay ang adarason na. Basta agkatawa ka lang. Tapno ibaga dagiti tattao nga adote kwartam. Ay wala niya. Lumabas nga ta ni pare inting dito'y balay inton madamdama. Tapay. Ay kat pasikatak tapno ibaga na nga ti kwartak. Aray, nakabulsa mo dagita imam. Tilamad-madlaw mo. Kahit limabas ka gayam dito'y balay. Dapay ka di sa bali ang mabalin na pagnaan nga agawin. Manipod dita barangay. Nuusan dito'y arubayan yaw. Sa bagay mo kidi Apay akilat na nagkatawa ka. Ay, kasta ang amin no ti kwartak paray. Ay, imbagman ta ti kwartam. Ay, labsan ka nga rin din ta gawin akon. Urayan na kon ni Banang. Adanti honorarium ko. Kasanungay ayan anay dayto inyawat mo nga honorarium mo, Inteng. Nagbasit may. Saan kan nga agreklamo? At least adda ngam ti awat. Ay, nagrigat lakit din ti kastoy. Ay Ikanak ton iti pagmerienda. Masapul pay laayang agmerienda ka. Una. Ay, isupay manen amaksay dito honorarium mo. Narigat mo, no mabisi na. Umay ka manen agkatakatawa dito tersinak, Maray. Apay, dakars. Bawalan ti umay agkatawa ditaw. Saan mo't kid day?
Imbag ko ba no ibagam no anya tikat katawaam. Ay nakastuyak lang maray no ado ti kwarta kay. Aya. Jak malapdan tiyang katawa. Ay katun, talaga. No ado ti kwartam, talaga naragsak ka. Aw, naawata maun maray. Ay, wan, maray. Maawata kaon. Jak mat nga rod makakatawa akaskan ka, taawan mat nga rod makukwarta. Isogayam akatawa ni Marituyang, taado ti kwartana. Ay, kasta gayam. Mas daawak laang nangalaan na matiti kwartana. Kat ado siguro at tinaglakwan da iti lako da nateng. Saan damat nga agmulmula? Ay, agkatawa, ken naragsakak kumamot maray. Hanggang nagbasit matiin yawat ni inting nga honorarium na. Isukat day tapay ti pagladladingitak maray. Ta saan damat langan nga ipangpangato ti honorarium mi nga o opisyal. Iso nga i-budget ko anaimbag to'y kwarta nga inyawat ni Inteng. Tanay, nagadumat a paggastusan. Nagpudot laki din ay ati panawon ita pare. Iso nga ron nga imayak nagtugaw dito'y sirok ti mangga tapris ko ditay. Ngay, Da, dahil sa mo diag lalako ita ice cream pare. isumit. Ay kitaya ba ba? Gumatang ka? Apay, di nalakayat mo nga libre mo tayo. Una. Day talaga yan. Basta, si Kapitan. Ala, ayaba. Naibos man pare, di ice cream mo. Itay pa, Uray sak pare, nagbeat mo ta maibos ta ice cream. nagawid ka nga ro din. Pagawidin na nga. Aldawan. Ay, una niya. Mapangugayang bilangan di kwarta ka di balay may. Natagkatawa pa. Ngagangay ta do ti kwarta na pare. Lang rod. Yung kabilangan ti kwartam. Kuna na nga do ti kwarta na. Isumutag pa ilibray. Dos nga asin, piso a mantika. Apay dagita, maray. Iso nga rod ti gatangak, maray. Awanan ti dos kan piso a magatang ita. Ay, awanan? Kitaam. Agkat katawa man ni Marituyang. Siya kadetikat katawa Marituyang. Kay, asino kumapay ngay? Nangagaw. O, naimot day ta duskas kada pisaw. Yan anay ko nga rod daytoy honorarium ni Enteng. Di mula tultuladan ni Marituyang anagado ti kwartana, iso akanayon anaragsak. Ay, pudno marikwanang. Pudno launay. Agmerienda ak manlangan, tamabisinak. Ay, ilibre nakman mamaray. Na, si kapay mat nga ado ti kwartana ti agpailibre kanyak. Sige man, Maribanang. Ilibre mo ni Marituyang. Wen man laangan. Ay. Sige ay Mari. Ibagam kan ni Marikwanang no anya ti kayat mo meriendaan. Tasyakon ti mang bayad. Mas taawak kan ni Marituyang. Apay manin. Kuna nang ado ti kwartana. Ngam isumat ti agpalibre. Agpadada ka ni Pari Badong. Inlibre mat ni Pari Badong? Katwan. Na, payan dagi dyan nga agasawa? Bayamon. Talaga kasta dagiti aduti kwartana. Ay, pudnon sa asaan da akayat ti aggastos. Saan ka ako manatawa, Maray? Tamo ko nga ado ti kwartam. Ay, kitag katawak lata, amaray. Naragsakak gayam. Ay, saan mo nga ipalastog nga ado ti kwartam ta delikadaw? Apaya delikadaw. Nung ay hold upon da kayo kanibadong mau. Ayan da ngay dagita a hold upal. Naa, kasla birbiro kempay no sa dino ti ayanda. Ay, katbay nga umay da kami hold upon maray. Ay. Naa.
At damot ni kumparim abadong di tarwar. Diyak kaya tagparang. Agpailibrin tumanin. Sika paimot nga awan maku kwarta na ti pagpalibrian na. Mas daawak Ay, nalaing dan sa laang mat asumao. Sumot ti paglaingan da. Ay, tinakabutbuteng. Amangan numasiiman idadagiti agkaiwara ahol daper. Uwin Ay palagi pamday dya akumparim, inteng. Ibagam asaan daunay nga agpalpalastog. Makamuda iti biyag da. Apay nga ibagam ti kasta, kat si kati kapitan. Ay, uwin gaya man niya. Ala, ing kakasaritan ni kumparim abadong, taad da ijeruar. Paray. Nagkita tamanan, paray. Uwin man. Agilibre kamutin ang arod, paray. Diyak kayat. Ada ibagakan ka. Iso adenggan. Anya day tangay. Di man ipalpalastog ka ni Marituyang ti ado nga kwartayaw. Nay, saan mimot nga ipalpalastog Agkat katawa kami lang, may kinituyan ka. Di ka katakatawa. Ha? Anya, kakidin, pare. Lapdam nga rod, no kaya't may agkatawa. Baka mo kayo. Kita da ka ba dong kan Marituyang, Maray? Day, itaman pa'y anagkuyog dagita adwa. Naka-holding hands dapay. Naglugan damot iti tricycle. Papananda nga ta. Mapandamot siguro ag-date Wen siguro Da kayo nga'y mat ka ni Kapitan. Kaano kayo nga ag-date? Inton maala na siguro, jay bonus na. Ang mabayag pa'y samag. Mabayag. Manupay abulan ti urayan. Ay, awan latang arud ati maku kwarta da tao. Imbag pa'y da pari badong kan Marituyang. Taadulat ta ti kwarta da. Apay, di mo nadlaw ay ako manatawa da magmagna. Kaya't naasawan, adu ti kwartada. Naragsak at talaga ti tao. No adaw ti kwartana. Nay, apay nga, itasimbardang da ito'y tricycle. Aywan. Sapay dito'y paimot awan ti matata o tinangisardengan da ito'y barbasan a driver. Hay, apay nga insardang mo da ito'y tricycle. Ijay ilay, ti kunami apapanan may. Hold up daytoy. Ha? Ay, sus. Hold up! Apay nga hold upon na kami. Ato gayam ti kwartayo. Kung nadala ang dayjay, namati ka matang. Ala, iruwaryo ti ado a kwartayo. Ay, awan nga raw, ipapilit mo kideng. Kaya dyo ti matay. Ay, badaong, iturong nandi paltog na kadata. Ay, namati ka man. Paltog-paltog lang dayta. Plastic. Anya ba lang ti araramidan nyo? Iruwaryo ti kwartayo. Ay, uray kapkapan na kamay. Igatang milaang itibog goong da ito'y kwartak. Nalastog kami laang. Iso nga ibagbagami nga ado ti kwarta, may. Sige, paltugan na kami. Danumot lang, ti bala na dayta paltog mau. Nita. Uray paltugan na kamay. Awan ti maalam akwarta ka na kamay. Umay miman i-report yan na pasama ka na kami dito sa salugan, pare. Anyat napasama ka da kayaw. Hinuldap na kami. Hinuldap da kayo. Ay, kunakun kit. Di kay ngamin agan-anad. Binagaan kayon. Ikat katawa mila ang mitakin ni tuyang ka, tapno ibagayaw nga do ti kwarta may paray. Ang kinapudno na, awan ti makukwarta may. Ay, day tati maala ti para mag-ataaw. Ay, agpasimple kayo, ura do ti kwartayo. Kasano tayo ngay amatiliw jahul apar. Apay mabigbig mo. Ay, basta barbasan paray. Isaon jahul dapar. Ay, imbaglakit din ta sa anak abarbasan. Apay nga katawa ka, Maray. Kunak, gumatangak. Nagalag ka, hiday. Amumot siguro, ti kaya't asawan dayta, pa nagkatawak, Maray. Kwarta, kaya't nasawan, ado, ti kwartak itay. Ay na, saan ka unay, Maray? Ah. Amangan no isaruno na kamujay hold upper abarbasan.
Ay, talaga nga da, Maray. Wen, iso nga uray ado ti kwartam, saan mo nga ipadlaw? Pasimpli ka laeng. Alam, lakwan na kidain. Ay na to yang. Adaman ken awan kwartam, nasaysaya at adi mo ipadlaw. Ala sigay! Didan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joffer Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kenda ito ang estasyon. Agyaman kamay iting kay panagdangag.